amay kat tinaduma-duma mga sakit nga kasakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, marigat na panagisbo, hypertension, skin problem ken naduma-duma pa. Talaga, partner? When partner? Inakgarutin gumatang ti Tibicos, partner. Anya pa'y lang tururayin nyo. Agtumaren ti alternatibo ken napintas nga agas, Tibicos. Magatang layang karigiti leading drugstore ti lugar yun, Tibicos. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:05. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story nagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Nataingan din ng kutubo, awan problema ang progreso. Hintayon mang idaudo, pagbigyan na probinsya tayo. Matang sirmata, huwag na idan ang makaayo. Pagkinayong palagaraso, inundol nga Ilocano. Kwento bayan tayo. Mangalapin ng nalon, ang kayagkot ko. Naimbag nga bigat ayamin nga sangapada aldaw ti Lunes na Lunes. Sangapulo ket 8 ti mabilang ti bulan ti Mayo tawen 2020. Sabali pa parang ti programa tayo apo nga kakailan inda ka magkaduayan iti laso di ti maysa nga oras at ni kasakit intemanen idano digiti kabarwanan kadamdamag iti pagilian kang runanay ti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte kang runana kadigiti damdamag manibo ti gobyerno probinsyal. Pakadkadwa tay nga agserbi ti biang ti technical department na ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni station manager tayo Rod Sadjan ken kasama ten mangkitkita ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tuin mo ti biang ni Ronald Domingo. Manen kumablaw kami kada kayo tinaimbag nga bigas sa dino man napaset ti probinsya tayanyo digiti dumdumeg ti free channel tayo sa Stress 9 kasama ten kadagiti nag kalagiti agdengdengeg iti Facebook live tayo kasama ten ti live streaming tayo ti YouTube channel tayo kasama ten iti Twitter digiti mabalin nga pang-accessan nyo kada kami apo nga kakailan alang nga detay panangi like yo kada gitoy program iti estasyon tayo mabalin nyo pa nga i-share kada giti gagayem ang amuyo taplikas taket makipagpaset damet kada itoy nga programa taplikas taket adado tayo nga aga dadanggay ken maamuanda digiti pagtengken pasamak iti pagilian kang runan iti probinsya tayo Ilocos Norte apong kakailan ken wagas meten ngintay panagaammo ken kasameten panagpapagaya. Okay, ti data gundaway intayin pangablawen ti partner tayo. Yes, good morning partner. Yes, good morning kasamang Ronald ken syempre kariti amin nga mang tartarabay ti programa tayo Sirmatan ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga dadawluan iti nagaget na singpet na ano sa managayat ken managatulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadawluan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabela Dawang kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal. Tinaimbag nga oras sa ninuman nga paset ti lubong iti ayanyo. At rodan digiti papaulo digiti kang runaan ngayon tayo mapag sasaritaan.
Dagiti kangrunaan nga intay idanon iti daytoy nga bigat iti Lunes Mayo 18 iti programa tayo Sirmata ni Ilocano iti daytoy nga bigat ket mangrugi ano ditay mariro kita iti panang rugi na kasamang Ronald datay panaka ipatungpal dati ordinansa ti probinsya nga nakaisagudayan dati panakaamulta dagitay aglabsing kaditay executive order nginyatnag ni Governor Matthew Marcos manotok pakiramanan dagitay pagalagadan nga dapakainaigan na iti pananglaban iti COVID-19. Ket intay to makaininuman ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos tapno iti kasta ket pagdamagan tayo iti pakaseknan tata daytoy nga ordinansa ken kasameten iti pakaseknan iti status iti agdama ti probinsya tayo nga Ilocos Norte kalpasan dati Mayo 15 nga nagpatinggaan dati modified community general community quarantine no pay iti muna na nagundaway ket nirakrakurak nga status ko iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ken syempre iti daytoy pala nga bigat iti Lunes makaininuman tayo ni ABC Federated President Elmer Failogna ta itay napalabas nga lawas ket ada dati naisayangkat nga taripnong dagiti kameng ti Association of Barangay Councils iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga idadol na kitamuyan tayo tono niya digitay kangrunaan nga napagsasaritaan daken kasameten iti pailang pakaseknan tatad iti isa-isangkat iti barangay San Lorenzo ti iling banggita itay nabiit kata nang isangkat da iti tata coastal cleanup ken damduman tupay ng intay damagen ken ABC Federated President Elmer Failogna. Ken iti daytoy nga lawas ket aday tinapintas nga damag para kadaytoy scholar iti probinsya tayo ng Ilocos Norte gapota iti daytoy nga lawas ket maipaayen iti stipenda para itay napalabas nga bulan ti Enero, Pebrero ken Marso. Dagiti kangrudaan nga intay to mapagsasaritaan ken kasameten idanon iti panaganayas ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Alawen gagayem ken kabsat tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Dito pa lang istasyon tayo RPN TCRL Radio Ronda Batak. Ket intengaro den rugyanan nen digiti ina sagana tayo ngintay mapagsaritaan iti daytoy nga bigat apo nga kakailyan ket kadigitoy nga gundaway dayti linya tayo ni ABC Federated President Elmer Failogna intay makainumanen iti daytoy nga bigat gapuanan ta ado digiti banbanag nga intay manen palawlawagan na kenkwana seknan pa lang iti grupo da nga kakapitan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken may santupay kadigitay intay sa lutsuden kenkwana detoy napasama ijay iliti banggi akang runana ijay barangay Danujak Bariro detoy panagdalus da iti igid ti baybay kasa paset iti parang saluad iti aglawlaw tayo. Okay, tidete gundaway aditi linya tayo ni apo ABC Federated President Elmer Failogna ti nakagagaget nakakaktibo nga ABC President iti probinsya tayo Ilocos Norte. Okay, partner, adan sa iti linya tayo ni apo ABC President Elmer Failogna.
Yes, kasama nga Ronald ket na kagasgasa tayo kasi tinakunam ta iti daytoy nga gundaway ket dan iti linya tayo dati nakaaktibo kay nakaridridam nga ABC Federated President iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tapno pagdamagan tayo kadagiti tata aktibidad ken dumapay nga banbanag nga dapakaseknan na kadagiti punong barangay iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken syempre dagiti aramidenda kadagiti bukod da nga barangay. Nga masakbay nga agdamag talente pa iti pangablao ni Apo ABC Federated President Elmer Failogna kari iti dengdengeg iti programa tayo ken kasama iti buybuya kari iti Facebook Live. Sir, good morning. Nang magabigat tayo amin, Apo, kaya nang rona di agdengdengeg kaya nagbubuya iti Facebook Live. Nang rona met ken ni Sir Ronald kaya ni Ma'am Irene nang magabigat tayo. Yes sir, itay napalabas nga lawas ket adan sakit detay na sayangkat nga meeting when type nung iti ABC iti probinsya tayo ng Ilocos Norte iti panangidauloy sir. Mabaling nga maamuan sir dagitay kangrunaan nga natratar iti nasao nga tarip nung sir. Awan pa iti kwain sayangkat mga emergency meeting Ma'am Irene ken Sir Ronald moy ket kasko na ang kampay lang makaalis yan ti area of responsibility mitatata alakit kapiksan iti panag-implementar tayo pala iti GCQ mutaymet nga na-extend pa nin and at the same time at ispela ti RRM din iti barangay iti panag-implementar mi pala iti barangay checkpoints ken iti implementar pala iti amelioration iti stop iso nga ang kampela unay makapagtatarip nung iti personally Ma'am Irene. Sir, itay napalabas pa ilay nga lawas kita dati panagpangta itay dati tata Bagyo Amboy ti panang saplit na iti probinsya tayo ngem kaasi ti apo ket saan metlaeng simaplit iti probinsya wen nang ipaay kita dati didigra iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ngem iti biyang yung kakapitan sir kang runana iti ABC iti probinsya adda kanila tarita insayang katyumet nga panagsagana sir. Well, amuyo iti barangay kita umuna data kami iti frontliners kadi iti klase iti trabaho ya. Detoy apan no at nakas nga klase iti pagyong kwan mga 3 days ago pa talaga prepare kam no kwan active agad nga sigud iti barangay disaster risk management tayo no kwan. Bukod di jay, so talagang naka-activate kami at mutaymet with regards pala ka dati pandemic, dati COVID-19 ket tuloy-tuloy 24/7 trabaho mi ken duty mi iti barangay. So nga alakit yamyaman tayo iti apo nga na Marso ata hana tayo metlaeng napakaruan iti bagyo iti Ilocos Norte dati bagyo Ampo ket nang ket di iti pagsayaatan di agtaltalon hindi iti agkalkalap ken di jay napinpintas manen iti apit iti daddo mga nagmulmula iti gulay itata siyempre natuduan nakaraman di iti napintas nga danom iso nga alakit thank you so much ang yamyaman di iti apo nga naman swata blessing pa iti nga bagyong Ampo. Sir, iti panakaisangkat dati pre-disaster meeting in daluan ni Governor keta napagsasaritaan dati kalikagom nga panakaipasdek dati animal shelter kada kitay clustered barangay. Naipadanunan dati sir nga kalikagom iti gobernador iti biyangyo sir? Kita wakmet din iti nag-meeting daket alakat naipadanon met kanyak betan alakat napintas unay no ana dadi iti na feeling iling pakaipanan na di iti nga kwa aspect iti pagyanan di iti kwa kasapulan nga ili. Sir, iti sabaling nga bangir, adan sa dati inyo suwat yumanen sir nga para iti pagimbagan sa lang iti barangay San Lorenzo, ngem iti ili nga banggi, ken syempre iti intero nga probinsya, dati panakaisayangkat dati coastal clean up. Anya iti nakapanunutan nyo sir, nga nangisayangkat manen iti daytoy nga banag? Kakastay kami na dati panawin iti COVID, dati pandemic, kita nakapokus amin nga barangay official nga ito nga klase iti trabaho iti task force sa lunat
Yung gaputa makita tayo mes nga hana mabalin nga mabaybayan, may panglipa dito RA 9003, Solid Waste Management. Amuyo, lalo dito coastal area mi kita data dito tattao nga naibilbel lang iti baybay ken karayan ken bimisita iti secretary tayo iti last week ket secretary si Mato iti DNR secretary tayo ket nagpakandak iti coastal cleanup day iti taga DNR ngayon madamit na penetrate isong pangalawa na insayang katmet ti SK so hanlat na kaya so gaputa kasi di sitwasyon inumong ko amin nga kuan mga amin nga constituency nga mabaling nga makatulong ta talaga nga medyo napakarwan iti lasod dito nga bulan kumbaga na ornungan mod ito nga siyempre no dito madumakkel mod dito bye-bye agitwa ti dito mga plastic iso nga unak arod na panunutan dito numutoy biyang yan nagitigadwak iti konseho nga isa yung katmi iti coastal clean up iso nga tatan makita permiti dalos na dito area tatan nga sila kas dati nga napintas man nga buy-buyaen and iso nga agyamyaman na kadikiti apo nga kabarangayak ta nakitimnunos da nga nakipagdalos ka dito coastal clean up. Sir, kasano iti kaado na dagiti tatabasura nga naukon iti dati tatapa nagdalos yu, sir? Ay kita damat may isang truck Ma'am Irene. Apo nagado. So nalawang amin dito coastal area mi so nga talaga sinuyod mi sinaturate mi tapos sigurado nga hang agwaras dito nga plastic nga mapanitigit ti baybayan. Sir, kas mangidadolo iti ABC iti probinsya tayo nga Ilocos Norte awan datay plano yu, sir, nga mangkid daw kaditi dadumapay nga mangidadolo kaditi coastal barangay iti panangisayang katdamat, sir, iti coastal cleanup. Ada kata ni ba paketing iti may isang nga punong barangay nga kwan ni ba kaditi Liga chapter president nga ala kitain tayo no kasano iti panang i-manehar tayo dito 9003 or ada COVID-19 kat i-rapin tayo ta kunak nga obraen trabaho dito itaan narigat matambakan talaga no han nga ituloy nang nangruna imbagpay ta ada di proyekto ti eten tayo nga gobernador Macho Joseph Marcos Manotok nga cash forward kat may sabay pa nga nadaldalusan kumbaga 50% la di na alamin ta di nag-cash forward isupeket din iti dadto mga natrabaho na. Sir, adamet digitay sumagmanong sa ludsod ken kalikagom nga i-follow up ni kasamang Ronald kada kayo, sir. Okay. Yes, sir. Once again, good morning. Sir, aside iti coastal area nga intay iwayat nga pagdalusan ka sa panang salaknib pa lang detoy narimat nga glawlaw kaya panang protehan iti aglawlaw tayo. Maobserbaran, sir, kada kitay national highways or kitay provincial roads ket adda kitay plastic nga na warang-warang tata. So awan iti aramiden nyo adda kaditi plano yo nga mang katarip nung mamanen kanigitay apong padayo akakapitan tapno kasakit imonitor da iti bukod dang lugar, sir. Amani so ara Sir Ronald na ibagakmet nga di Liga chapters nga i-maintain da i-trabaho when milata di may pangyip ka di RA 9003 ta oray at di pandemic nga banbantayan tayo yan upobrayan tayo 24/7 hana mabaling nga baybayan tayo di may pangyip ka di solid waste kasi isu iti baka isu pagiti paggapuan iti sakit tayo no mas pagarigahan tayo nga mataripato dito yan tayo nga matrabaho. Sir, may samang panginak sa lodsodan iti kabibiyangan nyo ket ada detoy naibagay tatay kalabes ni Apo Secretary ti biyang ti DILG ni Apo Malaya nga dagiti serbi akas sa opisyal ti barangay ket detay maipangato iti kwalifikasyon dagiti agbalin nga leader ti barangay. So kas dadaulwen dagiti kakapitan iti interim ti probinsya tayo. So any reaction kada ito nga banag, sir? Alakit tayo ko napintas dati nga gakat iti sekretary tayo dyan Malaya nga talagang kasapulan met nga dapat importante dito adal mo tayo ngayon nga siyempre no at adal mo napintas iti pagturungan iti panag-implementar mo met iti proyekto iti barangay kita mo yo mo tayo met nga iti adal iti may isang kapatga na
no adal mo hanggang mayawawan ureno ti pagpapanam amumpian aramidem alakita may pangyuf ka dito ipabornak met tayo dito yung gakat iti secretary tayo aya ayun haan met siguro nga maitubeng no at nagadalam kin mas as long as the pintas met iti gakat mo iti barangay nga service. Kabeta na sir, iti pakaseknan palang diti panang laban iti COVID-19. Mabalin nga maamuan no nya dagiti tata araramiden iti dagiti barbarangay iti panang idauloy sir para iti panakaitultuloy iti napintas nga panang laban ti probinsya na putol sige, kasamang kasamang, Irene. Ronaldo. So dijay man nariman dati panaki tartarip nung tayo ken ABC Federated President Elmer Failogna ket damagin tayo nya dagiti tataganwat nga araramidan da iti pakasaknan dati agdo tultuloy nga panang laban ti probinsya dati tata COVID-19. So sir, anya dagiti addang wenno ganwat ti probinsya kalpasan dati Mayo 15 anya dagiti aramidan dagiti barbarangay sir. Kasi kami niya, siyempre mo namin di barangay, na kami iti first line of defense. Kaya, so itata, as is di aramiden tayo, may pangyat medlaing ka dito, iyo nga baro nga in war di ayatan tayo nga gobernador, alakati so iti implementar at tataplo dito kita precautions can control met kadi iti rumwar lata, iti barangay can sumreg kita mo yung as istat nga implementar mi pelaeng di barangay checkpoints ken di fast sleep di mapanagpalengke so continue pelaeng dating gana di May 30 di day order di EO ni governor tayo aya so DJ always keep in touch di liga chapters ken ni AFO gobernador iso di aramidan mi direct order de no kan Ma'am Irene ya kasjay kanaing kami met nga sa sarita latayan di group chat ket amin nga gakat mi ket may sa agpapada digiti pa nag-implementar mi iti barangay. Okay sir, no dapat dagiti kalikago mo nga ipadanon kadagiti kakailyan tayo nga saan mi nga dadamag sir ket alam mo dato nga gundaway sir. Nakatalaga meten dito nga gundaway nga maagyaman nga diri ka probinsya di Ilocos Norte nga alakiti itultuloy tayo di gumapelaing iti agtulnog iti pagalagatan iti barangay ta dito kita pagsayatan tayo amin iti salon at iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Amo tayo nga okay dadagpay so nga often nga establishment din kita alakita kontrolen tayo pelaing iti pagpagi tayo nga rumwarnohan lakit di nga nasisita ti papanan tayo kita makita tayo nga di sa baling luglugar iti lupong kita nagsupli kita COVID-19 kanyata nagsupli da nga nag-lockdown isli di Germany, China, kada Japan kita haan ka di nga dapat mapasamak kanyata dito Ilocos Norte deta iproteher tayo dito zero nga kwatay dito Ilocos Norte tata nadalos nga aglawlaw tayo i-maintain tayo and at the same time digiti upuping yan digiti lalakay dapat preventaran tayo pelang rumwar digiti nga kapamilyahan tayo yan digiti met kaduak nga share biti barangay ala kita tayo kunak nga kanayon nayunan tayo man dito anos tayo tayo nga naman ti katapusan iti Mayo dito yan ala kita tilang yamyamanin tayo kani afo tayo nga na Marso kita healthy di probinsya tayo Ilocos Norte baben met laing di panangiman manehar di ay tayo nga gobernador Matthew Joseph Marcos Manoto. Okay sir, thank you very much sir kidati panipay mo manen kada kami ti gundaway nga nakaininuman ken ka itat nga bigat. Thank you very much sir. Thank you Ma'am Irene, thank you Sir Ronald. Okay, you're always welcome, sir. Okay, detaron ti panakiniman tayo kani ABC Federated President Elmer Failogna. Radyo Ronda News Exclusive. Sirmata ni Ilocano. Okay, deta nga ro da partner iti panakiniman ta live and exclusive kani ABC Federated President Elmer Failogna. Alakat adumet kasamang Irene may isang truck kunana dayjay
naikat ng basbasura manin iti igid ti baybay. Nagagapuan na nga tadig ito na iyan anod nga taon no nairan renta. O nga agasem ket duwang bulan no ararigen nga awan tinapan nagpipiknik iti igid iti baybay ngem dayjay nga kaaduna kasamang Ronald talaga nga saan tayo nga ammo no sa din non iti nagkapgapuan na dagiti tatang basura. Ken kahit talaing ulitin ken ipalagip kasamang Irene alaket nalawag detay balikas sarita ni Apo Failugna nga digitay checkpoint ti barbarangay ket tuloy-tuloy ken kasamiten agtultuloy daytoy panakaipaay ti pas islip kadigitay Apo nga kabarangayan kasamang Irene. Ket sapay la kumata kas kadatay panawagan wenno apela ni Apo ABC Federated President Elmer Failogna kadigitay kaprobinsyaan nga agan anos tapno iti kas taket barbaring mamantener iti probinsya datay zero wenno kaawan iti naapektaran kadatoy tata COVID-19 ket saantay kadi nga ipalubos nga maipada iti probinsya kadigitay dadto mga lugar nga kalpasan datay panang palukayda kadati tata garaw wenno panang palukayda iti sitwasyon kadigitay bukod nga lugar ket napag-subli dati lockdown. Saan tayo nga ipalubos, kumaday ito nga banag, babayan kita panagtulnog tayo, kada kita direktiba, ken kasamit din, kita executive order nga yatetnag ti gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manoto, ken syempre kada iti opisyal, kada iti bukod tayo nga luglugar, ket liklikan nga kan kanayon, dati panag-uumong, talaga nga dati iti may sa kada kita kagrunaan nga rason, dati alis tuno kwa nga panagawaras iti nasao nga sakit. Okay, partner, kasangwa nga agi station na ID ta, hintang nga rot aga shout out kay na detoy panangrugi tatangal daw nga detoy very strictly detoy panagusar iti face mask taawan ti simpakawan kun tayo man akto nga makita da kayo nga di agus usar iti face mask 5,000 pesos kasamang Irene. So, intanto manin palagaypan, digiti apo nga kakailyan tayo, tamang rugi tatangal daw, kasa nakamatan iti kalabesa kasamang Irene, ababen pa lang kada ito'y nagbalin nga rakura kita tay kalabes ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Di ba? May interview pa itatay kasamang Irene? Yes, kasamang Ronald, kainuman tatap iti kastakit baliw nga mapalagipan, dagiti kaprobinsyaan kinadadapay, nga maipasagepsep iti panunot da, nga mangrugin iti panakamulta, dagiti aglabsing kadagiti pagalagadan nga intuyang iti gobyerno dagiti opisyal tayo iti man beneg iti probinsya wenno iti national ket talaga nga mamulta tayo iti 5,000 no saan tayo nga tulnog. Okay, shout out taman kasama nga rin kablawan taman ni pareng JR Dagimol. Good morning sir. Kuno na to, kumusta kayo dita sa Lanap Pinili ni Lovely DJ Lombo. Good morning sir. Kumusta kayo dita Hong Kong? Agpadamag ka man dita Hong Kong, Lovely Joy. Lovely DJ Lombo. Okay? Kasama ten naimbag nga bigat mo Ronald kung nanininong Teddy. Alawan la kumusta kayo dita barangay Kaliding Ras ni Carmelita Kilinkin Aliado ken kablawan tay pay ni Claire Castillo kasama ten ni Ian Chodor Agustin Baktin ni Nora Pulido kasama ten ken ni Nalin Pambid Silvano kuna ni pareng Jay Shenda kumusta kay dito Riyadh Saudi Arabia na imbag abigat mo sir and ma'am kuna nadtoy. Okay, kasapay naimbag abigat nadoble na kasama ten ken ni bagi sa Jaime Tanagon Jr. Kumusta kayo dito'y Karuba. Kasamatan ken ni dito'y Irene Dadoyo Ninyo. Kasamatan kuno na to'y good morning sir ma'am ni Sam Kurameng ni Akupan Kibin. Good morning Ilocos Norte. Ingat po kayo, lagi watching from Korea. God bless you all ko na natoy. Okay, God bless you too. Agpadaya magkamagumet dita Korea kabsat. Kumusta met ditan? Givin. Ken kasameten ni Ednalyn Inibalagwa dita Singapore. Good morning sir ko na natoy. Alawen digiti ken kasameten of course kaliplipas nga na-interview ni Abu ABC Federated President Elmer Pailugna ket itultuloy na iti agdingding ken agbuybuya kada tayo kasamang Irene.
So, happy watching, sir. Ket talagang dati tatapan na kinuman mikan ka, ket ado dagitay napalagipan manen nga kakailian tayo, kaprobinsyaan tayo, ket manamnama nga dati tatapan na kapalagipda, ket ada dapay nga mga patibker ken kasamiten na mangipaay kadakwada iti ada dupay nga anos tapno na pinpintas iti panagtitimpuyog tayo amin nga sa nga paada. Kaya na dagiti pa sumagana da partner ikan nayuntan nga baka kabagyam da ito ni Mr. CV Ringor. Ni Kagawad George Agiran, kumasta kay dita Bakara, ni Tristan Jan, dita Manila dito, ni Mirna Castellano, kasama ten kablaon tayo pa ni Nalin Pambid Silvano, agwiboya pa ni Mrs. ko ni Mrs. Mian Rodwen Domingo, kasama ten ni Batsa Susana Lapid Biernes, ni ading tayong Welwel Mohamed, ni Dempol Jenny Aganon Gallardo dita pinili, ni Engineer Mike Ramos, ni Sergeant Jimmy Castillo, ken ni Sam Melvin Kiskis Pasqua, ni Martinez Alonso, ken ni Lynn Palilio Siriban ko na natoy. Alawin na po nga dumdungeg ing kami tuloy iti programa tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip Ken tayo. iti panagsublita kasama nga Ronald ket barbareng makainuman tanton iti live ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 6:35. Padaanan nyo dati pa nakininuman min ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Iti pa nagsublime. Red Horse to! Astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bago musmong. Sa tabukal, mga oras, huwag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa ating kulay, ganyan. Pagsariwa pa ang buhay, naglipara na sa hangin. Hulihin mo ang bagay na patok sa trip, musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti siyudad ti Batak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, ta dalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop.
Sirmata ni Ilocano. Okay, ti dati agundaway gagayem ken kabsata sa bali pa eksklusibo. Intay makininuman kani bai sa Governor Cecilia Araneta Marcos aday ti linya tayon. Yes, partner, aday ti linya tayon ni dati nakagagaget nga vice gobernador tayo. Okay, go ahead. Yes, na-impact bigat. Good morning to everyone. Nagpapasalamat po tayo na yung ating si Ambo talagang instead of devastation, mukhang na-bless po tayo ng magagandang ulan para sa ating mga manalo yung ating mga farmers. So, I think it really shows na may power po talaga ang pagdadasal. So, bagamat po na-activate yung Provincial Resiliency Office natin po, ma'am, yung Provincial Resiliency Council, ay wala namang naiulat po, ma'am, na hindi maganda tungkol sa Bagyo Ambo, ma'am. Yes, that's right. So, although ang ano palagi po ng ating gobernador, ang gusto niya is we always are prepared. Better to be prepared than to be surprised. So, mukhang ganun po tayo. Ganun po ang nangyari sa atin. Everyone was on alert. Everyone po was reported for duty para lahat po naka-in place. Pero thank God na maganda po yung pagkaulan, hindi po siya devastated. Hindi po ng devastation sa atin, pero kung hindi, naging blessing po sa ating mga farmers na kasi po masyado mainit na rin, di po po. Oo, ma'am, oo. Ma'am, sa kabilang dako po, ma'am, after May 15, ano na po yung status ng ating lalawigan para po sa kaalaman ng karamihan sa ating mga kababayan po, ma'am? Ang nangyari po after our ECQ, ang na-implement po ni Governor Matt is the modified GCQ kasi we were already brought to being the GCQ, which was parang transitionary period namin. We asked for 2 weeks na transitionary period from the ECQ to the GCQ. Ngayon po, na po tayo, GCQ. So, there will be a little bit more movement, there will be a little bit more, mga negosyo, and parang most people, pero pa rin, implemented pa rin po ang physical distancing and ang wearing of the mask and curfew. And our borders are still very, very strict right now kasi po may mga reports na may dumadating na po ng mga OFW at mga seafarers na we have to really be very, very strict about their medical certificates pagdating sa borders kasi ang SOP po is as soon as they arrived Manila, they were supposed to have been swabbed for their test and they were supposed to wait for their results. And that's the only time na magkakaroon na pwede na silang lumabas sa kanilang mga lalawigan. And ang sa atin naman ng procedure is even with the medical certificate, we still would like to quarantine them for the next 7 days sa ating mga quarantine facilities para hindi po kaagad sa mga pamilya. And then after the 7 days, they can do home quarantine pa rin po. So in total, 14 days. Ma'am, these are for the returning residents. Ay, yung mga OFWs. Pero yung mga returning residents talagang 14 days po ang ating requirement. Okay. Ma'am, how about po yung essential days po? Ipinapatupad po rin po yun, ma'am, sa pagtungo sa mga public market po, ma'am? Yes, kasi we still, although we do not want kasi to go the route of opening up everything tapos magkakaroon tayo ng maganda na nga yung first wave natin na i-control natin. We don't want na yung second phase natin magkakaroon ng mga, mas maraming incidents. So, again,
humihingi pa rin po kami ng konting pasensya pa rin po and a lot of cooperation sa ating publiko para lang safety po tayong lahat. Kasi first of all, medyo mahirap tong kalaban natin, hindi natin nakikita, hindi pa natin masyado naintindihan. So parang kasi nag-mutate siya iba-iba yung nangyayari. Dati sinasabi, ano lang yung sa, pagbahing or pero hindi natin alam, nagiging airborne na rin. So parang we really just want our public to be safe. So if pwede po ang mga pa rin po, limit pa rin po ang paglabas-labas para at least hindi po tayo hindi po tayo mataranta na hindi po tayo mag-overburden din sa ating mga health workers. So I still would like to issue a caution na kanya-kanya na lang po ang parang self-discipline na lang din po para sa lahat. Ma'am, how about po yung sitwasyon sa transportasyon po, ma'am? Okay, right now, ang ating allowable nga is still the tricycle kasi isa lang po and ang kalesa, no? Pero for the other transport vehicles, I believe they're supposed to get a special permit po sa LTFRB and then a approval from the provincial government. So once that's done, then they can fly at 50% lang. So kung kunyari yung jeepney po is 14 na pasahero, 7 lang po ang allowable. Basta 50% lang po ang pwede with physical distancing po. So sa ngayon po, ma'am, wala pa yung mga passenger buses o jeepneys na humingi ng approval ng provincial government o Ilocos Norte para sa kanilang pamamasada, ma'am? I believe there were some, I think if I'm not mistaken from the last count sa Mink, ang alam ko po meron po yata mga 3 or 4. So their process pa po rin yun. So kaya I don't know lang kung ano na sila na-approve na sila for moving today, but alam ko there were about 3 or 4 that applied for the special permit. Ma'am, may mga katanungan din si kasamang Ronald po sa inyo, ma'am. Yes po, sure. Good morning po, Ronald. Yes, good morning po uli, ma'am. Ma'am, kung hindi tayo nagkakamali ay ipupursige at ngayon ang simula ng paghuli sa mga hindi gagamit ng face mask ay At iba pang lalabag. oo, at iba pang lalabag. Sa ordinansa. Yes. So agad-agad ito may multa, ma'am. Yes, ano po ang ordinansa po namin specifies na yung mga maglalabag talagang mamumulta na. But as I keep saying, ang aming talaga po is the discipline ng mga tao. What we really want for our public na matuto po sumunod sa ordinansa para hindi po mamulta. Hindi po ba? Kasi syempre ang paggawa po namin itong ordinansa hindi po para sa pag-ano ng pera, kundi para sa seguridad ng lahat po ng ating publiko. Okay. Ma'am, sakali may magpalusot na nakalimutan nila, ma'am, yung face mask nila. Naku, kasi I think we've already given enough time. May mga 3 weeks na po kami nagsasabi that this is going to be implemented. So, and I'm sure lahat naman po sana meron na pong mga face mask all this time, di ba? Ang tagal-tagal na nito. Since 60 days na po yata tayo or more, di ba? So, we really just want for people to be more disciplined in obeying yung ating ordinansa po. So, hindi lang yung paggamit po ng face mask, ma'am, kundi lahat ng mga lalabag sa mga EOs at mga policies po, ma'am, against sa COVID-19.
Yes po. Oo, yung social yung physical social distancing, yung ano din yung discrimination against our frontliners and those who have been suspected COVID. Okay. Naputol. Alam mo, naputol. Maminsan pa yung tawagan ta kasamang Irene. Tapos kasakita, may dawlawag nga nasayaat, naimbag ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Laglagi pa inyo, apo nga kakailian. Anyaman nga order, one executive order ni Apo Governor Macho Marcos Manotok. Kaya talagang maiya patungpan. Okay, go Hello, ahead. ma'am. Sorry po, ma'am. Naputol po yung linya po natin, ma'am. Okay, opo. Okay, ma'am, yung naputol po na napag-usapan po natin kanina, yung tungkol sa pagpapatupad na ng ordinansa po natin, ma'am. Oh, yes, that's right. So, lahat po ng mga points, yung mga wearing a face mask, tapos yung physical and social distancing, yung anti-discrimination po sa mga health workers, tapos yung unauthorized use of yung mga stickers po, yung mga food pass, yung mga ganun, kasi kung minsan po wala pong authority po silang maglagay ng food pass or food delivery or frontliner sa mga sasakyan nila, pero naglalagay po sila. So all those things po sana sumunod po ang lahat ng ating mamamayan. So may advice na po kayo, ma'am, sa Philippine National Police po, ma'am, para sa pagpapatupad dito, ma'am? Yes po. We're in close cooperation po with the PNP. Masisipag po yung ating mga pulis sa pagtupad nito kasi syempre ang nasa mind nila talaga is for the protection of the constituents po, lahat ng mga mamayan natin. Sa kabilang dako, ma'am, pwedeng malaman po yung mga agenda po natin ngayon para sa ating regular session, ma'am. Yes, we have today, we start our session at 10. We have moved our session hours po sa umaga kasi po kuminsan tumatagal po kami kapag sa gabi. So, we don't want na lumabag po ang ating mga staff sa curfew, which is from 8 to 5, which is another na pwede pong ma-penalize kapag hindi nag-observe ng curfew. So we have moved our sessions to morning sessions. Ngayon po ang aming mga agenda today is also still continuing po yung ating mga COVID-related from the different LGUs. And then in the afternoon, I believe we are having some meetings with the telecom para kung pwede po humihingi po kami ng cooperation po sa kanila para to improve our connectivity, especially for our students na mag-online classes and all those things. So we'd like to get further knowledge regarding that. Okay, ma'am, kung may mga hindi pa kami natanong na nais ninyong ipaalam sa ating mga kababayan po, ma'am, ito na po ang iyong pagkakataon po, ma'am. Okay po. Para po sa ating mga kaindian, I really want to thank you for your patience and your cooperation through this lockdown period natin. And I'd also like to congratulate our good governor na panatili niya ng safe po ang ating probinsya. And we pray na talagang ganun pa rin po ang status natin na low risk, no? Pero ang natin, even though low risk, this was really in cooperation with everyone, all the citizens po, ang cooperation even with the media to be able to communicate all our EOs and all the things that need to be known by our Kailians para malaman po natin kung paano tayo to stay safe.
Ngayon po, I will continue to ask for your cooperation pa rin po at patience at humihingi rin po ako na mag-ano po tayo ng disiplina. Di ba po ang sinasabi ni Apo sa ikauunlad ng ating probinsya, disiplina po ang kailangan. And so, since si Apo po ang nagsabi nun, so we pray na talagang maisa puso din natin yan na we will be known as a province that is a disciplined province na how can you call it? We can defeat itong COVID po and we will come out a healthier and stronger province by being disciplined. Yun po. Okay. Thank you so much and good morning to all. Okay, thank you very much, ma'am. Thank you, King. Sige po. Ronald, bye-bye. Okay, bye-bye ma'am. Thank you ma'am. Radyo Ronda News Exclusive. Okay, alawan na data kasamang Irene ti eksklusibo panakinin naman ta ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Ulitin ta kasamang Irene. Digitay apo nga kakailyan, digitay natangken ti panagul-ulo na pero Dos Benos laglagi penyo. Awan iti Simpakawan. No makita da kayo digiti apo nga barangay officials, when digiti kamkaming ti PNP. National Police. When digiti frontliners tayo kuna tayo. Isot ga po ng patpatigmaanan da kayo, palpalagipan da kayo, agusar kayo. Iti face mask and digitay dadumapay nga alagaden. Dito executive order ni Governor. Kentay ko na tayo din kasamang Irene no kas pagarigan nga rod, taadali kitay agpalusot, nalipatan mi kunada, nakalawlawag tayo ko na ni Apo Vice Gobernador nga Nalawa, DJ naiteden nga pawayway kasamang Ronald para kadagitoy dati 15 days panakaipal palagip. Hala nga 15 days kasamang Irene nipod dati lockdown kat diban Amin DJ panakay pa sa ti ordinansa nga mangipatpataw ti multa kasamang Ronald. Iso nga nanipod pa ng rugiti lockdown ket talaga nga i-requiredan nga usar tayo iti face mask. Okay, siguro maudi dato yan nga report partner. Intalawatan na dati report. Ipadano ka tayo ni kasama nga Frances Alegre. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Frances, good morning and please come in. Yes, good morning kasamang Ronald. Dagiti damdamag manipod iti provincial capital kang runaan na iti Vice Governor's Office. Teknan pailaeng para iti panaka sayang katwato panaka baga karigiti nagaduduma nga aktibidad kaya nakasamiten na programa iti abiyang tiyasang gunyang panlalawigan. Agtultuloy ti panagtinulong iti gobyerno probinsyal ken ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Bataga tapno Mapalawa ken Manayunan iti facilities ken equipment kasapulan para iti panang prebentar ken panang manihira iti COVID-19. Daytoy ket napaneknekan apaman nga ti probinsya iti ginmatang iti PCR machine nga nainstular ken mangrugi iti operasyon na iti nasa o balay pagagas dua aging gana iti talong lawas lumalpas sa iti dumalanan na nga accreditation iti Department of Health wenno DOH. Segun kani bukal Dr. Medal Gawat di malanen ti panagsanay dagiti personnel ti nasa o balay pagagasan amang kita iti panakausar iti PCR machine tapno saan nga maipada ti probinsya karigiti daduma ana palabas pay laeng tinasurok nga makabulan sakbay nga nairing pa sa iti accreditation da. Inbatad na ano pa digiti daduma nga nasken nga suruten ti hospital ket adu pa digiti daduma ka sa iti biohazard protocol nga nasken nga masurot. Ti PCR machine ket kasapulan para iti panangi proseso kadigiti test kits nga mangduktal kadigiti posible nga infected iti nasa o virus ken tapno masigod no anya iti maipakat nga medical care iti maseknan no pay kasapulan pay laeng iti nayon nga kumpirmasyon iti Research Institute for Tropical Medicine wenno RITM. Dayta iti damag manipod iti provincial capital para iti sirmatan ni Ilocano program Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report.
Okay, alawin na partner, adado kumapay, di kita kayat nga padanon nga informasyon damdamag ken mapagsinukatan iti kapan panunutan seknan kadagiti naidasar ngayon ta napagsaritaan iti dayta gundaway ken kasamitan kadagiti interviews ta ngayon talaga nga han nga palubos ti oras ngayon kasangwanan ngayon ta pumakada partner. Okay, kablaon taman ni dating Vice Mayor ken dating Sangguniang Bayan member dita San Nicolas Sarat, Ilocos Norte kang kanay nga agbuybuya kadata ni Sir Rooney Balikaw Ganal. Okay, kung nato'y watching live and listening to our own Vice Governor Cecil Marcos, more power to your program. Good morning, Ilocos Norte. Okay, thank you very much kani dating Vice Mayor ken dating Sangguniang Bayan member dita Sarat, Ilocos Norte ni Sir Rooney Balikaw Ganal. Kumusta kay kan amin na sangapada dita Sarat. Okay, partner, kablaon tapay ni Delia Ralieca Duduaco kasama tan ken ni pareng Rodnel Felix ni Lovely DJ Lombo ken ni Sir Vicente Agasid Roda dita Madrid, Spain. Damag kamamit dita Sir Vicente Runduen dita Vicente Agasid Roda kung natamang kedi ita Madrid, Spain ken kablaon tepay ni Uncle Vicente Runduen dita Oxnard, California ni Sir Ronald Saludares datay suki ta daytoy nga kang kanayon nga agbuybuya dumdum nga uray madama iti trabaho na ket iragrag pin na agbuybuya ken dumdum kun nakang rodi kita pada nga Pilipino ta nurse daytoy jay Hawaii partner. Medyo nataingan ngamin ni Sir Ronald Saludares imbes nga agbuya ti TV ka no loudspeaker nan detoy cellphone na agbuybuya paglalakayam sa daytan ko nakatigje pa nga Pilipino kat apay kat magustwak ti agdengeg ti radyo ko na kano ken kayat ko nga updated kadigitay damdamag ije Ilocos Norte ko na kano. Thank you very much ken ni Sir Ronald Saludares ken ni pareng Jeff Cabias ken ni Mami Felicitas Cabias oremet isuda ket ore kanu madamat ti trabaho da dumdum ngeg dalata tay malay ayon jay iliw da rikrik nada kaslada da kan dito Ilocos Norte. So thank you very much ken ni kumpad Jeff Cabias dita Hawaii kasama tan ni Ninang Rose Ingrid Ramos ada pa isuna kasama tan ni Apo Kapitan Joji Jimenez. Good morning sir. Dito batsmon ni Madam saan sa datoy? Ni Ma'am Mina Tagatak Beltran Passion Torres kunanad toy watching from California sa data. California ni Rodnel Felix. Good morning sa ating lahat. Kunanad toy ni Jovencita Bungkaya Raganit watching kunanad toy. Kumusta kayo dito Barangay Kalayab, Lawag City? Ni Auntie Heli Buyat. Kumusta kayo dito Kalayab? Kasamatan kadlawon tay pa digitay listeners sa dito Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya kasamatan ni ading tayo Wilwel Mohamed manipod pa lang dito San Jose, California. Partner digitay kablaawa mo ket mapanin ti oras tan. Yes, partner. So happy watching lata kada kita amin nga aga buybuya kasama nga Ronald, syempre kini Auntie Carol Pagtama ken tisbukel nga pamilya na ken dagiti aminen nga saan ko may naganan ni Commander Maridin Inyosa ni Josie Rokutan ken kasameten ni kasamitan tay dagiti da dumapay nga gagayam tayo kasama nga Ronald nga saan tayon nga naganan pay. Happy watching kada kayo ken dagiti ag dengdengeg iti press channel iti RPN DCRL 639 kHz. Happy listening kada kayo amin nga sangapada. Okay, ket kablaon tay pay ni Kitty Makaganda kasama ten ni tay anak ko ti bunyag kita banna ni Drio Neymar Lay Apari ken ni kumpad Edward Apari kasama ten ni Madam Delay Dotdota na imbag nga Joyce Villanueva kasama nga Ronald. Okay, yes partner. So iti naglablabes manen ti oras kasama nga Ronald iti nga rod nagan ti gobyerno provincial nga idadoluan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office idadoluan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang ti pagayong agyaman iti panang tarabayo iti programa Sirmata ni Ilocano Irene Ringo. Kaya napagyamanan ta digiti nagbaling guest tatatang bigat ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ken ni ABC Federated President Elmer
Failug na kadlaw tapay ni Apo Kapitan Elviro Ago nagayam kani Apo Kapitan Apo Sangguniang Bayan member Amor Macalma Bagarino dita pinili kani Sangguniang Bayan member Joseph Lister Butay dita San Nicolas Ilocos Norte. Iti field ni kasamang Joey, aga dengdengeg, agbuybuya. So, Ni Joey happy Kiawit? watching, Joey. Ay, ni Joey Kiawit. Kumusta kan Joey Kiawit? Kaya nakasama tan, nakadwa tayo ti field ni kasamang Frances Alegre. Iti technical department ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direction station manager Rod Sadjan, ken nangkikita ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Jimmy Castillo. Toy mo biyang ni Ronald Domingo, mangibatbati na ibagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 7:05. DOLE COVID-19 Adjustment Measures Program. Ano ang dapat mong malaman? Sino-sino ang mga empleyadong covered ng DOLE Camp? Bawat empleyadong nasa pribadong sektor, mapa-permanent, probationary o contractual ay covered ng camp. Ngunit, kung ang empleyado ay patuloy na nakakatanggap ng buong sahod sa kanyang pag-work from home sa panahon ng ECQ, siya ay hindi na entitled sa cash assistance ng camp. For more information and updates, follow DOLE's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed 10. Nagkape ako ng mixed 10 coffee. Mixed 10 herbal coffee. Mixed and herbal coffee. Ako nga pala po ay si Helen Salvador. Nakatira po ako sa Dingras, Ilocos Norte. Ako po si Ellen Sidor, taga San Nicolas, Ilocos Norte. Ako po si Grace Cristobal, 28 years old. Nakatira po ako sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Doc F, ito alternatibo formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga drop box na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc Alternatibo The Big C Center sa Batac City, Ilocos Norte Branch, sa Regional Sour Building, Barangay 7, Taft Avenue, Kawanayan, in front Church of Christ Disciples, Batac City, Ilocos Norte. Sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse binalakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo. Dito pa rin ang uwi mo. Red Horse binalakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Red Horse, 6 strong. The #1 beer, ito ang tama. Dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo